Bwana Yesu asifiwe. Rekei tuine tondu riu ri. Tugekate arareka yake ya DJ yasa. Twende sana. Haya makofi kidogo ya jibu. DJ Asle, the gospel CEO. Piga makofi. Haya kanyaga mbele na mbele. Wachane na dhambi ya kuokoe. Wachane na dhambi ya kuokoe. Haya tuende na mbele tuende. Baba na mama Bwana Yesu awaita. Tuende wote. Waokoe wachane na shetani. Hataki nyingi na mtaokoka. Waokoe wachane na shetani. Weka mikono juu kidogo. Weka juu kidogo kidogo. Hiyo. Tawaganga Bwana Yesu awaita. Waokoe wachane na uganga. Alikufa kwa sababu ya dhambi zetu. Alikufa kwa sababu ya dhambi zetu. Haya weka mikono na mbele. Weka hiyo. Sheria za Mungu Baba, kwa sababu hizo ndizo za tuongoza. Usizivunje sheria za Mungu Baba, kwa sababu hizo ndizo za tuongoza. Wapi makofi ya kidogo? Mayatima Bwana Yesu awaita. Waokoe wachane na ubabi. Waokoe wachane na ubabi. Bwana Yesu ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu hata kamwe. Unilaza katika majani mabichi, unilaza katika majani mabichi.
mtoto mwingine na nile. Wewe tako Anwar Lawrence. Na Anwar Lawrence nyoka ani ona ni yako jitira na 2 million. Ni anyitirira mundu wa Ngai na 2 million na no kyo gugite urikiririe eko mundu gwetwo Sudu ni haha. Wewe tu uruta oigere. Haya, oka my sister kuja hapa. Nukuruteta wewe agatuma nawe. Thank you. Haya, wewe hore iro hene koina wega. Kwa kuno kuhorero ona aria matihoreirwo kogo ni turacoka ho ni hara he DJ nigetha tugicoka tirifu wege acio matanaina tucoke ho ni ramenya ni tutigitie andu ta 5 DJ Asre sindio tutigitie andu ta 5 tukiri kiogo tucoke ho ndirona mutungatiri murata wakwa mutungatiri nyendete Bishop Reverend uyu maritwo mothe maria metana mu tondu ngathi icio ciothe ni acithiite na ni mundu ananyitirira muno ni mundu anarugama na nie muno etagwo Apostle Isaia tumuhurero wega hamwe na mutumia wake na ni uko maikaria tondu we na maungo na tana itatu oi Ngai ucio ni anu Lawrence to mwitikiria thie we mururi waruta kini we ni jweru leader waruta kini million 125 years out of 1.5 million ndio muno ni mundu ona choto nyitagira muno Apostle tumuhotore Apostle Ruhirwega hamwe na mutumia wake ndio mutumia wake ni muini DJ Asre ndio muini na nioka kurugama na muini mwenzake na nigwirega tene mami witu na niwe nigwendete runi ndona uka haha ni ndamenya maundu ni mega ini aya DJ grupu yoke turathie twambiririe ema na nia tuma mbeca nyingi cia Bishop haria gucioera nona maundu ma Ngai ni igagwo umuthi ni igogora rĩa kwa mbere wona uguo hau kinyite ona rĩa keri maguta makwa ni mamutungatĩire ũũ nĩwe wahoerire ũyũ ũrona haha koguo acio matĩrire nigetha ũgĩe na maguta marĩa me muoyo megũgũtengeria maya rĩu nĩwe ngũnengera ciake kũruta agĩũka gũkũhoera ndĩrenda mũndũ ũtarutĩte mbeca na nĩaraigua biũ auma na mbeca cia ndĩrenda gũthiĩ he family auma na mbia cia mũndũ ũyũ wa Ngai ndĩrenda ũkĩarute madamu wewe wĩna ndituma nawe bra ũka haha na muthuri ũyũ mũrata wĩna gacati ka white nĩ muini ũka haha muthuri ũka haha kuja hapa na nĩkuonete mwini ũngĩ ũgwĩtwo narĩ na igongona Sunday na ndio Matwari hili ndio
Siwa